Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kum si bentaban penkelo ya ka kambat ka jaka balamang na ka bentaban bo ya ka kor penmi oksigen lani ka oxygen generator ha civil hospital Nongpo uba Meral Bonds aim uba Longru UMLA jong ka Nongpo constituency menta ka sngi ka khat pratar uba na jemang arjar arpuway ula lait ban jurip dala ki jong ki khman ya ka jing pentre ya ka jaka balabo ya ka dinga machine bat kham tam man penkelo ya ka jing tre kam kum ba ka district kaladon kam kerke hakum gani ka por ban ya khuntma persha yega jingpang COVID-19. Hagani ke jing le jurep lalap baka jing pentrai yegani ke jaka balabo yega oxygen generator kalayat syat bala khmilanti bahagi tayo ki bansawan ansala ban pendep yegani ke jaka kum balabo thong daga sarkar jilla. Alat ban wan ban pek ya ki jing kam ne ko nong ko hospital atau ide bat ka jing konkret bani kum yegani ke klam jong COVID-19. Man hari ni ki tayo ki beladep adan gaji keren bangi kuat ba ang ni anong ko susah gaji mendam gaji oksigen plan aban generate ya kani ka oksigen dan singyo man pek ya kani ka oksigen generation plan kabang sultanat bilong bagakam kelas tang ban ya caca ban layo banyak keren ban MS MHO technical staff ki di pek ang ni ba ya ka civil work pendep apa sitiyo ban hadin kata ban install di mesin kui kiban sapoi no la nom no hadi tinjat sini salah ban install apa la nom no apa jong ne ban email la di oxygen generation plan ban ni scam bagan ni gin bu ya kan plan kan heran pun tam semua ban ya da na kan ni gin food step jong ni pam jong COVID-19 ban hadi ju ko layo ro ban yakran ban pendek kui di gin ron kam mar bi susu ini kita step jom kini kes di babun apa jom ke distrik ke jom di Barokawi lah saya kesini gandam ke meeting ke Pak Chief Minister speaker di lapat yang aku mui negara mikmat yang beri boy ban mikmat di distrik ke jom ni dengan ban ya keren isu di babun dia nak tak tahu kesini rum ayo ban TikTok ya ke jinglong jingman di jingdon kam nak kaliang jom ke distrik di Barokawi bat bagi niyo ban bersengap akan juga high level meeting ke menlong lasai bagi niyo ban take off isu kuno ban in position ni lede wala de kes kenang bun ni gisni ke benwan ono nginang la benang penbun situ ni kita sumar apa ke distrik itu kum ke nusa kum ke MCH hospital ketika badan hospital umran ketika bompat dep inang don ni keren ban convert itu tu saka corona care center kita kena GNM nursing school ke beran pam sim yang gile karbala identify kui di Jakaru nang ba kani civil hospital ko dong nang po kannom ya kle ba kiwi di general patient di buwan nang ni kumpala sutu mentah ni nang po hospital kiwi jing pangru isumar ni covid corona care badan nang ni vaccination ai nang ni barok badan tu nang ni di kuat ban spread di dekat bala yang nang ya keren ni kumno benyo kiwi ka jakas sumar ka belum spesifik tang yo covid nang ba kannom ta kiwi di general patient di buwan kui bentar maupun di mana hapnya budin di skam yang di sini benangwan yang nangla ban di dekat balak ban penhai ke komterikam ban isu kemen bagani oksigen plan sebagai lagi orang jurip dari sini kapasiti ke makan permi kan long sispa sanpau liter per minit kumbala itu opong distrik itu ni kan kalak kata hekat balak lagu nomor benai jun sakmat hadir bagala function fully jadi kapasiti kan long jadi ngarap jadi kerku nang tajum hantam di covid patient di badan apa yang jadi